Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Uyu munsi nagutinda nje kubereka update ziri muri wa mushinga tumaze igihe kinini dukora witwa Macadam. So, update ya mbere, urabona ko logo yayo naga igisa umuhondo, irimo irasa mauve n'akabara k'ubururu kuntu. So, dukoreho twinjiremo imbere. Mwimbere urabona harimo byinshi byahindutse. Urabona nka hahandi twareberaga bronze hari hano hejuru ariko byamanutse hano hasi. Haba hari bronze, silver na gold. Byaje hano hasi, hamwe unyura ujya no muri setting. Mapu yagumye hasi, home iguma hasi, spend iguma hasi na social iguma hasi. Spend ni hahandi hari reward, n'ubundi ni kuri kaga gift dukoraho tugiye kubikura. Ho nta cyahindutse, byagumye hasi. Mu minsi ishize hari abagezemo basanga kubikura amayero 5 bitagikunda, hariho kubikura guhera ku mayero 20, ariko amayero 5 aracyakunda cyane mu gihe uri muri bronze. So iyi update hejuru coin zagumyeyo, ngizi zigendana n'amafaranga. Akandi kantu gashya bongeyemo naka ka level. Izi level ziboneka gute? Ukugenda validating intambwe zawe, aka kantu kaza kizengurutsa iyo kuzuye level birangiye ukahita ujya kuri level ikurikiyeho. Aka kanya ngende kuri level ya 4. So tukinjiremo imbere. Urabona ko iyi level baguha daily challenge ukwazo. So mujye mwinjiramo buri munsi bitewe n'intambwe mwakoze, muze mu claiming is daily challenge, bagenda babaha ama bonus. Naka ngaka iyo kuzuye urabona bagenda baguha bonus. Izi bonus baguhemba ututuntu tumeze nk'utu diamond, tw'utungutu tutu diamond. Iyo twuzuye 300 urabona bahita baguha gift. Iyi gift ndaburaho dukeya kugira ngo iyi gift bayime, fungure ndebe ikirimo. Utungutu tutuntu bagenda baguha nitwo bita XP. Hano handitse ways to gain XP. XP nizo ututuntu bagenda baguha iyo twujuje hano mu malevo, bahita baguha gift. Bashobora kuguha ama coin, bashobora kuguha amafaranga, biterwa n'icyo utsindiye. So naho mujye muza mujyemo. Urabona ndi kuri level ya 4, izi level zirafunguye. Iyi ni nyirangiza nzajya kuri level ya 5, iracyari locked. Nuko nguko bikorwa. Tuvemo. Hano ni streak. Hano handitse 36. Streak ni kwa kundi uvalidatinga iminsi myinshi udasiba, niyo twita streak. Fite iminsi 36. Murabizi ko iyo ugiye usiba bakubwira ese urasavinga streak yawe. Iyo usavinze streak yawe hari coin zigenda. Iyo udasavinze streak yawe uhera ku munsi wa mbere. Akandi kantu tuzaho naka ngaka. Ariko dusubire hano muri level. Hano muri level hari igihe nabwo baguha challenge wayikora bakaguha guclaiminga ama boost. Nabyo birakunda. So tuze hano hari akanuza kameze nk'aka energy tugakoreho. Aha naho bahaguhera ama boost ubu claiminze hariya ahita aza hano, niho usanga ama boost ukaza ugakoraho ukaboostinga. Boost ikimara niba wagendaga intambwe 2500 bakaguha coin 15, bahita baguha coin 30, bahita bayikuba inshuro 2. Ndakeka utu tuntu nusobanuye. So ikindi hari abantu bambaza ngo iyo ugiye guclaiminga unyura hehe iyo watumiye umuntu. Iyo ugiye guclaiminga unyura hano kuri highlight, ukaza hano ugashaka 1000 coin per friend ugakoraho. Warangiza ukaza hano kuri my invite ugakora kuri see all, ubundi abantu bujuje ugaclaiminga coin zabo. Ariko ndabona hano bari hafi yo kuzigabanya kuko bari kwandikaho you get coin 300 kuri buri muntu mu gihe validatinze intambwe ze mu minsi 3 yikurikiranye. Bashobora kuzigabanya, ubu baracyatanga 1000, ariko urabona isaha n'isaha bazigabanya zikaba 300. Nibyo mubyitegure mu gihe mutumiye abantu. Ngibi hano hasi birahari, umuntu utumiye bamuha 300, wowe bakaguha 500 kuko watanze referral code. So hano kuri highlight harimo utuntu twinshi. Aha no gukina game, hano hari boost your step, hahandi akubwira ngo bookinga. Hano hari jackpot nayo yarahindutse, hari survey, hari ugutumira, hari challenge, hari kujoininga IG yabo, gukina game n'utuntu twinshi. Urabona ko ama challenge aracyahari, winjiramo ukayabona. So izi ni zimwe muri update zirimo. Ikindi ushobora kuza hano kuri social
Shaka gutumira ugakora hano handitse 300, dukora hahandi kuri see all, ukareba abo watumiye abujuje ugaklaminga ibintu nk'ibyo. So ibindi ni ugukora cyane, tugumye dukore, Macadam iracyakora. Mbibutsa ko kubikuza ushobora kubikuriza kuri MiniPay account cyangwa ukabikuriza kuri Airteam account. Izo account ebyiri iyo uzifite uba wemerewe kuba wabikuza. Kubikuza mu gihe ukoresha account y'amayero ubikuriza kuri ayo manuza nkubwiye, ayo account. Mu gihe ufite account y'amadolari ubikuriza kuri PayPal. Ibindi byo ni ibisanzwe. Ikindi niba ushaka kwiyandikisha, video narazikoze z'ukuntu wiyandikisha, urabanza ukadownloadinga VPN yitwa Panda VPN, ugashyiramo igihugu cy'i Burayi, nibyo byoroha. Wamara kugishyiramo ukahita ufungura VPN yawe, iyo haje agafunguzo hejuru kuri network uhita ujya muri Play Store yawe ugasearchinga Macadam, uhita uyibona. Iyo utayibonye muri Play Store uhita ujya muri Google Chrome ugasearchinga Macadam Marche cyangwa Macadam Step Counter, uhita uyibona ukayikoraho ukayidownloadinga. Iyo winjiyemo nibwo ukoresha referral code, barayigusaba kugira ngo baguhe ziriya bonus. Referral code ndayisiga hasi muri video description. Ikindi ushaka kujoininga group ya WhatsApp aho tuganiriramo tukungurana ibitekerezo, wakora kuri link ndi busige muri video description. So guys, niba ukunze iyi video kola like, share and comment, urabukoze cyane. So guys, ciao ciao, hasta la vista.